Natram Ochari, Matamatami Tolapa, Tongan Isu Singi Matanga Kananaba, Simzariba platform, Northeast dialoguing a Sitamzariba, Akadava topic D, arrest and violence in the state of Manipur. Koi Manipur da Hosik say, Tangdu Laita, the Bagifim Makakta, Kui Charangaba, situation Makakta Manipur say, Haukiba 2023 May 3rd Tagihuna, Masifa with the Mak lady, Mamang the Soku Tongan, but issue Kayam to e but at the men Oina Hugi, Manipur da. Laibak da habitat ko ngasi fawda normal si lakpangam da bagi pot amakak lakpa si ko 2023 ki May 3rd tagi na ngasi fawda laiba situation Manipur da to iba issue macha or main oiba issue the illegal immigrants na kogi maru oina illegal immigrants na changchila ka na koi Manipur da koi kuki militant sing amadi kuki sing amadi maidai ani ki marakta hozik conflict to ka na koi chi changna ba ya da bagi condition amakakta laiba hariba mayam sigi marakta so haiba tare masigi main oina laiba Manipur gi crisis se masigi manung da so koi gi tongan ba issue sing da koi gi crisis macha thokpa koi gi hariba main oiba issue se divert to ya bagi pota koi tongan ba crime sing lak bagi pot se da mak laidi hariba koi gi main oina ba conflict si mari lainana khoi state amadi union government ki side ki su tongan ba steps ang kalkan Manipur da normal si hanjalak na bagi poti aduma khonari but adubu khonari ba pose ngasi faw da fully khoi thabok oina pangthok pagam da normal si hanjalak pangam da bagi pot ama kaklak ba masigi irang sigi manung da ba tare khoi tongan ba group sing ha ba tare masina so khoi mifami punching fa ba aduga extortion ki process am tawagi posim masulai aduga violence ki tawdok kui dana so khoi myam sudam thengna koi sangai festival gi matang da masi pangthokpa IDB sing na di masi pangthok pi kanu Manipur da normal si full hanjala ka da pangthok yu habigi masida government na di namdana pangthok ki bagi numit tarani sida habi tare kogi crime thoktana koi crisis myam thoktana IDB sing da protest of power laikri masida asoka panyaw ba mi fami punyaw bagi poso da mag koi myam su thengna re bani hariba Manipur gi states Manipur states da house faw da laiba kogi violence ki thordok myam crisis thoiba myam si masi who will take the responsibility have a question amakaksulai aduga masi how long will it take have a pot amakaksulai masi mapu pantaba magumna house fawda masi gi responsibility lowina bagi pot amakak laitaba aduga masi kayam sangna hariba khoi violence ki thodok natraga crisis and mak thoga laigani have a pot amakakso ji hangai ba question amakaksulai masi gi matang ding asi khana nei nagadori basi khana nei nabada saruya bina bai khoi studio do election do lai bireba expert panelist me am the saktak chege ahan bade ka khumna bachage former acting chairperson Manipur Human Rights Commission pamong KHAIDEM mani pamong bikai khumna bochari thank you ani suba panelist IMAGI MEIRA president obiri bi ma SUJATA ni ima busi ka khumna bochari ahum suba panelist AMMOCOC ki president obiri ba oza SM JALAL oza busu ikai khumna bochari ai han base pamong dagi damak lak charge pamong akhogi ki Manipur da hauzi ki lairi ba hai tare present situation habitat masi yamna charang na bagi situation ama khaktani leri base usi people sing hai tare Manipur people sing ja khogi tangta na tangtu leita na khogi isada safe oina khogi leri ba mfam se safe oi habigi wakal se ju pokpa yada bagi pot ama khakta lei ba habitat khogi Manipur da thoi lei ba conflict sina mara mora kanda masigi manung chana so adumak crisis ma samsa thokpa ina introduction da su habit panjakre masi koi kayam koina thoga legi dori bono masi responsibility se kanana logo dori bono habi question so se preza singna hangaga leri ba question ama khangni masi brief summary habitare Manipur da hauzik leri ba situation habitare present situation of Manipur si matang da pabung kitang thambiu arrest and the violence in the state of Manipur hauzik present situation right from 3rd of May 2023 dagina as on today Chayani ka thani palom suraba asida mipa mipun police na sipai na security force na chathaba aduga loina na himsa violence including extortion namdana pesa khaiba sadu pidrabadi bom langselakani palak manga piu tara piu angkai piu haiba lai besida aina yawa kambuna tauba aina yada wakanguna tauba ani maktani topic sida plot sujalaga arrest haibesina ain ge matung ina police na security force na cognizable offense sama sakhanglaba crime ama taubada che mi masire nupi me rape tawre dukan horan machange almi puram me kehelame haibesigumba aina yadaba thabak tauba sing adubu
iron gi oiba necessary action lokana bidamukta phaba punba tawriba sibuna arrest tawbasida kadai bawba chumna tawre kadai bawba chumdana tawre then violence extortion hari basi kodong chaba lawraga president rule manung sida maipaki awaba taraba maraka sida kodong chaba lawraga nupa nupi khatnabada nakalami gi michang changaga lak manga piu adudagi adu natabada akhoi gi oina organization gi lupa su piu haidana namda namthekna tawba aduga loinana lambi da gari digi pesa munba khaiba maramaduna driver singna gari thoraroi kaidana chakil iba mayam se aji puli yam chawbu topic ni ere saiba simuktabu kana mami amana kari mawakalaga natraga police masana paw ma phangbadagi cognizable offense sama tawre haibadi sakhangba maralama mapam chida adugumba masakhangdaba natraga masakhangba hongba chawba tupa sina maralama tawre haibagi thajaba yaba paw ama credible information kawi ama police officer mada piraba adorati police officer aduna magi tim mama thare raga mapam duda cognizable offense tawriba sakhanglaba maralama tawriba do phaba punba asi ai matungina yahali tawbudabu adu phaba da hauji supreme court na yamna pire mi phaba si police ta power pire haidana ata police na bu yaning da de hakta phaba yabra yate namdana lo chatabagi phaba duna amani dana ko lo chat ka herbordi arrest and detention chigi matang da Supreme Court na 2003 volume 2 SCC Supreme Court cases haiba reporting amani adigi page 649 da party maming na MC Abraham and another versus state of Maharashtra and other asida Supreme Court na hayaba kare haire hanegi CHAIRPC chalinge gido Section 41 of the CHAIRPC provide for arrest by a police officer without an order from a magistrate and without a warrant. The section gives direction to the police officer who may, without an order from a magistrate and even without a warrant, arrest any person in the situation enumerated in the section. Section 41 is na hanigi CHAIRPC da aduga manabana object cham manana section ma haire ko Bharatiya Nyaya Sanhita da adong pu hanigi sinungaina ba asige makada police officer mana court ke magistrate ke warrant yaudana adugumba order ma yaudana mana phapangam si mi mapam da mi hanale tumna le khanale hadi court ke order ngaidar mana chenchil laga crime toribi singchi phapang amme ba ko natraga chu paw maram chana pirpa amada ngamme ba adu ngamme aidana karima kanda asum chumba jaga sida chorok sida adumba underground gi organization ne haibe mi kanguna loiter todana hangal na chatna lere haidana par chaluka na mi em chal me do ma se adumba case to the pare adumba sangsthan duga adumba underground go maril na bani haidan tawre madu karima kanda court puthorokpada aduga khona commission da human rights commission storing da maralamte yaudana mase kawai kelki khudam hoina UNL ki natraga du dagi organization adugi aphong ba overground member ni hain torga khuju khalai phaba chuna pondori masana paiba phonam phabadi phari khudingma phon phaba yai ko aduna adug mami che adu tormana aduga mari lena bani adra mabu reman to biu haidana court puthoroga court na matam khara piraga maralerum dre hargadi thaju idana adu imana commission gu manadi lana phabi gi damakta state sarkar da police da adu ma compensate to nangna mi ma marali taba mi am adu ma kesmari manga lai helam nai khoi matam da adu gi lising yang kai compensate to na sarkar da police da haigimni phangbra phangdabra adu made ai khangdra ina tola abanina haidana maram chadana infami pun tawbasi su yate ba aduga investigation chi amaru oeba investigation che crime am tawre haiba kanda chi tawre kar le ta chidana tawgam na latest anga saida bu mayam thang wari sanna badi gi haibani
police na changa kamarakte ki Dr. Rita Kaubi ni PMA ko kin Mohendro Koba amigi ni pini ase mathong marum khangda bada mayum da mathanta lebada sina lerme torsa tore mi na hapigi atu potu lere haidana epa nang phalo khat ki bi ki pau tare adagi mara pai bi mamna thoktana wakat mi pum toba aidi case lo khatlu mi hat pa mi du pau thiu humu haidana changchilak bi ki pochi lere ko asida habi ya police station ga thoru thokpam du ka kam lapi masida kilometer ki wato khoi ki electric khuti haitare manga taru tarabu hairone yamna khreba impan police station leiri bisika sum haitare ge e osile ga thangna ba adu mathang du dana ba sojem le hairiche chinga kam le hairiche adu de adam la pasuna taba adu da haktang da mini manga da yogada ma pham adu da thokpa thok to madam torga adu ge akuppa do haji phoba phai no ta de ba yes adu de what is the investigating team na tori ba asu karino moina tori bi me hat pu to mbana hat pani ga na sinara ba adu khak lauraga investigation tori habidu oidori bra masak chugang khangda ba pamda mi ma tan le me da mapan da tori ba akhoi gi tv gi asa ba bo ar so aseng ba su base tori ba CID crime investigation department MAIBAM ka uli ba crime patrol ga uli do wari bu de wari ne ba thok pa su base to yauri ba masak chugang khangda ba mapam ma da kana masak chugang khangda ma khak tan le me madu koji teraga mai mam china toraga kari phangi kholi manak ta kari lei kongup ta kari yawi phi de kari yawi azme sakchina kana oigani karim ba dukan ma gi phi ji tui praman bu yang kop na chi telephone ma phang telephone phang de ma chi hora pam che kadai de no hain toraga yes mayum khange mayum de ma ga tin ba kana hang ba gi investigation gi mathang le ri ko adu punamak toraga mi hat production ni hairaga investigation tawdana maral gi matungina charge thagalaga bisa dandi phangba yauriba masigi potche manipur da tawdabra investigation tawbasi loina mana haite di ai haining de aibal eramgani yaugani scientific method ta hojiki yamse chawkhale dana telephone da mobile da maralai bami phabya rimni mobile tor ka puna mana khangi sidi ai hoina kana nuti phone to da phone tap to rip sidi khangim ni ne adai koina phatta bo wa haida banina adugumba mi kaptana halu kholo haibe haida banina ai koina kaisu ki bide ba kana gumna adu hairu ba yawbudi ki pha pundana jail lebe yawri sina ba aduna adugum megi mechanism chi yam pajarabda mi hat pa achi pha bangam da ba masi police lebe ga thopra haibisi mayamna hangnareba even jiki matter sida impan police station che masi laifam thopra hai laifam mati thoiko penda baduna mayamna hainar ipse aduna adugum megi pot ama leibani na police na maral tasena tawrama ba crime ama tawrama da du detect tawdana choidana meki phana na begi mechanism se tawdabani aduga loina na amuk amaronda police ne mi phabada crime tawdana madi for example haji thokpa yai thokta be pramanam tawge hana na ground loop adugi member oirami oiramde dana anira ko hum mari rak phare ko na thadoi masak laite na amuk chu phare ko na thadoi amuk phare ko na thadoi manga taruru subadu dadi thaduktre adi NSA pale pramanbo ar kari crime tawrame madi hanna na ground ni yawi amadamu yawi masak laite na chum thadoi adu handakti ma jamin chakhibi ya edna ko phare kali to bidigi phaba madi khun ngakpa yauri hana na ground yaura me ma seng na hejere ko to khre adu de wari sana bade yaure yaude chini chingba ko particular the highway adra adu ma tawri ba se machina ma case ma amun chena rabanina ma bu national security act ta hanjana jamin thoki dana ba phare harga de ten to yauri ya ta semadi ma crime tawraga phabana taba kun ngakpa ne ma tara mai tengol adu ada punam ang tawnali dana asida ma so yaur ni mana tongan bo offense ma tawdana siguma mi sim halami
aduga loinana sigumba nongmai sima mangondagi phangi haiba nataba asi phari aba Yes. adugi particular case amigi nate ko sigumbagi aduga loinana made underground yawrumbani aduge mayumdedi leirabani adu mayumde lebde thibo phangdre adudi mapa mama du police la o se hoji chi thoimni ko Yes. particular de ma mama leirabani adu aina haibani puna magadu da adu ma tawrabadi kota chatpama ngamdringida Manipur Human Rights Commission haibama leibani ai mumanunda police na ai sado underground oromi natraga ai sa underground leiriba do aina pothor u ai pothok pang amde haidana ai bu police na kobere ai bu phagani na haire natraga paisa logi haire haibase maji through your channel saida mukso hairam bani Manipur Human Rights Commission da chalo amaga kota tharo adugi adugumba macha macha haigadrai khone de macha haire mi imung do di chawjarim ni ko pasa su paisa daba hoji ki situation china aduna mana high court chalaga police ki matakta rit ama to ngamjaba nate aba adu Manipur Human Rights Commission ne di cheting de iraga sumaina police na sum masakhanga gana achina ko to ole adige masakhang daba police ni haram makambu na chi tawre DGP dagi SP dagi report ko biraga ko yithakta tathariba case se chumra chumdabra karigino haibase hangbiru haibe yai aduga amu aranba tawraba mi machen tawda police ne case lokhat piwa yadre sima yam toine tho iko aige chumai to nang on pure chaire nupini parmanbu adaida sen to namegi pure chaire pur ma chaire maduna ai show obanina mai mathakta eparma lokhat piu ayana thawa kanda yani adu horen lokha ka hayang lokha ke horen lokha ane nimitara ni thakai thama churuk pa yaure adu da su pilot dana as aingona puri ba chairi ba siki ai khutte iba kongte iba mitpo mi ba mai puli ba so iba mam cha doctor ge report le ba adu da ya pa lokha pi ya dre kai doni then adu the SP the ero DGP the ta o siduna kotrabadi then adu wa torokter kana you go to Manipur Human Rights Commission arrive to ko Human Rights Commission cheting amada ai busini chini the police ta tharu bana sini moina lokhat pidre ai ga report ko ro action lokhat na ba recommend to be you hai bi ya ba natraga sai par thaga to lo yo ya de hari se kota chief judicial magistrate Impal district na Impal West na West ki chief judicial magistrate is na is ki lam dugi chief judicial magistrate ai chwan na ke sama lokhat piona thajei thana na lokhat pidre thaum sore mari sore manga sore aduna court na cognizance lauraga complaint petition oina to be you haidana thaba ya ko masigi pot ase masai ma mama civil pa tongan ba voluntary organization mayam ki taraf tai sula eba aduna masi uji aina hariba pot ase to be you aduga masina me pami pungi pengnana bako aduga amaromda amu underground ki manung de oibe yai oidabe yai underground sabu orambe yai sadabu orambe yai sengdabu yai sengba yai kona haiba ngamdre aduna imung manungi khanabada matai manau khaidok khaijin tawbagi khanabada adagi nupi chelure adu lawi laudre haiba sida kogi Maira pabi mai bel singi marakta su marakta haibani ko maira pabi loina mak dos tawbi yati apaba yam leigre asigi marakta su bichar tawbi edana nangna nupa chida leigane edana chela aga leitadana chahi ma phare nangna atopa nupa mada nangna chele adudi nupa sida nangna laktara pigedabani haiba kumba lona haiba natabako sigumba chu akoi mara paiba aina nungsi jarba aiga diloina dar la ibni state ke mara paiba chau singje sigi marak to jo hoji mara paiba rakta case paibi haidana paiba haidana matai manau khana ra to wayan sinba asima sigum masima to honingda ba aduga loina na kota case thabalo inkon ge khangde imung manungi family ge khangde tharakpada ukinda damka tawba nangna sumage case pa ye egi adu yardi thado u natraga mana ngamalu haibana chingma chingmagi wakat chemachi yamno leireba aduna nangi ngasi police na mi pame pun tawda lana tawba aduga chumna tawda su phabidaba lana tawba su yawba adugi matangda
aduga hingsa tawba extortion tawba asi matang asi semi ba topic se yamna chuna ba podama oi ai dan ahan ba chman second round mu hage okay ba mu yam faza thambi kre khogi Manipur da law se khud da pai badauda khogi amo torokpagi pose mayam sudum thengnarabani masi ngasi fawbudadi adumak khoi masi chapchana masi mathakta legal loy action se lokhatpa ngamdaba khogi masina kanada shon gi haba matamda normal life je hingi ba khogi praja sing do in effect torokpagi pora makhak lakpagi potuni ai mathang se ima da lakchege ma khogi mi ama se hekta khogi haningi hadana su hekta hatpagi pora makhak lakpa habi masi kanana kari maram gi no habagi posu khangdaba pabuno som panbi ki beda khogi October gi second week Friday khogi retired physiotherapist amakak masagi mayumda ha murder torambagi board amakak sulai krabni madugi matang da koi investigation FIR part ki basulai dubu makata ba process ka ilari habisa usubau khangdabagi board amakak lakba koi 2023 ki May 3rd agi Manipur gi conflict se thola amatung da sigumbagi process se khoi mi ama hekta mafa amada sina tarambagi pose khoi me am thingna khre khoi gi even khoi mi sadra sing bokta khoi gi makra kanda house of the thiba khangdabagi podam khak sulei masi mayam sigi Manipur conflict sigi man over conflict sigi manung da khoi gi law se khutta para kanda khoi kana gumba kharadi masi khudong chaba lawra kanda toning bada tawrabra extortion gi pot so khoi pawung sam phasara su thambi kre khoi masi gi Manipur conflict sigi manung chana khoi gi kana gumba kharadi advantage tawrabra habi question sine usi prajami am sam chapam nara leriba podam khangni ma kamai thambi dingi hamung da ko gi window tv bu gi praja ko de ko lamari anu ngasi gi panelist wena phambi le pawung amasung onjayu khanda so chat masi ta se na habada masi tholai base taina sunate ngasi ngarang de gi wanate ko gi to 23 gi sidai gi nate ko se ta se na ko gi government se fazana mai gi keno to ngataba ngamdaba function se fazana to ba ngamaktaba ko andregi law sisu ta se na law se chap chana thamandaba government na fazana leitari law do fazana leidune ba aduna maram oiraga suguma ma'am se tholakpani aduna masai sida aina mo hainingina masi tholakpa posida masigi thorhal leiba pose ta se na mu buji pabung na di ma'am am loi thambi re ko apa ni o mama lawyer about the su problem oiba khotpa haise aduna aigi wakhal dadi seng habda government da leiriba khoigi seng na emmi hudana kabana su maigi niti no phajana toraba anu degi khoigi thopi reiba khoigi han degi thain degi lerakpa lebak ning bana su lebak ning begi ling doi ba lebak se kamaina ning doi no haba ma maigi agenda maigi vision do dum chumna do ba praja su praja gi niyom chumna leiraba seng na praja su ngai re ba thu ba pa mi ne haidana pabung nu ji hai gi do akhoigi seng na problem ama tholopa matamda ai sabak ta su phana mam la ba pabung da dum thai ba ai pabung da lo ai di kem ta sunate ai certificate pai ba sunate ai de ese praja moina sarkar na sura pamyam se gi voice oina law bo wadani na hai ba ado akhoi na su power se paining ak pa gi pot ama lak pa suna khoi na thon sa ba ngata ne bi su adregi mu mai gi chana ba khoi gi to ba myam du su hairam ni ima sina hairam ni event sina hairam ni haraga wari wa khong ni khangdraga ko adum yoksana ba adu ba mayam sina le bangasi tholai problem myam se natta da na mai gi agenda do mai mama laibiri ba mama sing du da su ma du gum badi kano to gano adu di mai gi khangda ba potu di khangda ba tak pi tare lak ba du gi di nang krai cha to no nang mu ma tem rong khana ba ne family court to cha lo guideline du mai na tak pi ga da ba ne ba du mai na to de ba ko aduna masi masugumba myam sina su akhoina lo mangan ba si jo khoine ba masi kanam tan na si di akhoina center da ga tai na ru su ya roi ba ko akhoina loi mak se semdok pa ma mathau tai ba aina ngasi lei ba aigi position si karino aina ngasi to ga da thaudang se karino hai ba ma sai san nang anchor already anchor gi na thong to ba ko an mai to da pabung na lo kan o ga na pabung gi thong to ba ai su as a public voice oina mai leiba sumba myam se khanga ga di phagani nata da masi khangring gai di phana khoina discussion to su khanara su naina ra su ko masi isa gi responsibility do chap chana to dring gai di masi dum chathara khane ba aduna maram oira ga ngasi box se dum la lai ni na han gi nupi adu di to khro seng na habada kano gi na han gi morang khong gi to budu birita to budu leire adu mamang da mu mana 2024 gi kano gi MP board gi da MP board ta to buda ahal ma mai democracy right both hada changu bada sakhang da ban to ga nongma mai guli na pan badu gi aina nongala kana press briefing ama tawi khoi mai MEIRA na tawriba press briefings atai nate asuk chawrba situation ama lei ba khoi problem ama lei ngai marak sida mu huju sakhang da ba na lei sina kari gino masi thuna phautu piu sarkar na madun
नुमित निनी हुमनी सिदा फादोकपिरा तौबियो हाइबा मतमदा नुंगांग नोंगे कापसलमिनेबा सुंबा मैम ले दो सिगी पोचदी दुम आइन हाइसने लो सिने यामना को अदुना लो सेमकपा हाइबसे सेंगना हाइबदा हायें खोइदि सिदेगी काखिबा खोइगी कहतारे मिहुत मैम सिने तोरो सेमकतोइनिना मोइना दरेगी हुजि डिपार्टमेंट सोइदरे अदुरेगी सेंगना हारि दुम ट्रैफिक पोक्ता सु यूनिफॉर्म वाला सु आइना दुम हारे लेदो सेंगना दिवाली दुगी खावरे खल्लो को मिना अमना उसना दबसे आइगी प्रोविजन से नेक्लेक्ट चानरकपदइने बा थौइन कनो तो खनरकतिसे आइना हाइना दिवाली दो खावरदी मरुदो फारदी पुग्रोबा असवाय अमम्बद उंगाय मरुदो पिथोकनी आइना हाइसबोबा अममगिनति आइना सेलिबा आइगी ड्यूटी मसा खंगदबइने बसे अदे ट्रैफिक पुलिस सुंगायरे इचांगै सुंगायरे को सेंगना हाबदा मोनंग हेलमेट उखोने मोनंग लाइसेंस हाबदा आस इमा आइल पचनी याव लोरे हायबा मरमदी आइना तौगदबा थौदांगदो चप चाना तो मान नोमा सपोज आइगी चाबु ओरसु अमबु ओरसु माइगी पिफम थोपा माना सोइबदुगी पनिशमेंट दो ट्रैफिक पुलिस तुना पीदेबा हुजि सिंग बाजार येंबियोबा लुपा 10 सट लंगजलदी दुम चटपे यायबा अदुगुंबा खोइना लोइमा सोहन बनेबा आइगी तौगलौगदबा थौदांग से चप चाना अदोगी अखोइगी लेबांग अखोइगी यामबसिंगसु इपाइबे हाइतारेको मोइसु मोइना लौगदबा थौदांगदो चप चाना अखोइ अमना रिक्वेस्ट तौरपोइसु ए मदुदी यारोय मधुगुंबा थबत अखोइदा नते अखोइदि तसेंगना इरमदम सिगी तमंगते इमा लेबाकी तमंगते लेबनी अदुदी माइगी आइनगी थोंगदा चलहल्लु हाइदना अदुमाइना इमासिंग दुदसु हाइबिरागा तौनरगदि फगदबा अदु नतबनी नंगासि से अदुगी फिबमदो लाखपनी मसिगी पोस्टना आइगी नियम आइना चटकदबा थौदांग आइना लौगदबा खोंथांग से चप चाना लौप मतमदा लो म पावर कंखलकनेबा नत अदुना ngasi yengo amma tawdre habegisu kainom tawba aduregi sengna hakarba tawbona marol ama से अदुन ऐन हाइसे मखोई बीओसी ओरो गैस एन बोरो मैम जिसु सेंग सोना कंददी बन्ने ब्लॉकेट ने गैस फंगदरे हानी मोइना ब्लैक टी योनछलानी अदुदी मोइना योलिबो पोतो मु अखोई मैम दुना उरबनिना मोइदा मु डिमांड चंगजलानी बाबू ऐन हाइसे बन हाइरगदी गैस फंगदरे हादी फंगदना दुम लेहलोबा कइदोबगे मु तोंगाना मुलपा 2,400 थादोइनोबा ऐन हाइदी माइगी स्टॉक तो हम लेजसनोबा माइगी स्टॉक तो माइगी गोदाउन दुदने लिसिंग लेगिरा लेसनोबा हाइरिबा माना ngakchi तौजरिबा पेट्रोल दुदि ngang चलो अदम त तौनदेबा कोइदि बदे पेट्रोल फंगरोय हारनी क्यू लेंगा ब्लैक तो पिथोंगनाने दो एदिम सो योनारानी तौरिसबो बाइन हाइसे अदुना पेट्रोल लेत्रे हादि बियोसी दुम नुमितु द थोंगलोंगदबा अदुम अखोइगी इसा लौगदब रेस्पॉन्सिबिलिटी गातने बसदि लो बस पवाले हंसी लो कलहनसी हाइतारगदि इसा अदुरे ngasi चनैनरगा तसेंगना लेबांग जदना खोइ होनजब इबुंग इपा म्यामगिदि ममिते मपि तायबा मरमदि सिगी चनैनबा म्यामसिने मिंचत थिबदि लोइ थिरे ngasi मणिपुर मिचंग थिबदा लोइ थिमिनैनेबा लोइ म लैरिबा कम्युनिटी म्यामसे थिमिनैनेबा खोइसे अदुना सि पुनमक्से अदुना आइगे हाइजो हाइजरगदि सुगुम मैम तोहन मथौ ताई अदुना तदना दे सिविल ऑर्गेनाइजेशन सुंगाइरे खोइ सुंगाइरे को आइना तौगदब थौदांग दुदे हेंजनदबा सेंगना हाबा सोंददि मयांगी लेबाकिने लावरने असोंदना मु आई अदुगे एमएलए थाजनबसे ट्रस्ट वालकपदैनेबसि लोइमक्से लोदा चलगदि कुइगिनी हौजि जस्टिस फंगमोय दु तौर सिदना थुनी हाबा कॉन्सेप्ट से बाबु लोइ नेगेटिव लोम द चटखरे हाबा मादुना मांगकपनेबा अदुना लो पवाले हनगे हादि आइगी थौदांग मथौ ताई अदुगा खोइ ऑर्गेनाइजेशन ओजासु ऑर्गेनाइजेशन एसु ऑर्गेनाइजेशन खोइ म्यामसु आइना लगदब थौदांग से कइनो हाबा मखंगबताई नतदा आई ऑर्गेनाइजेशन ने हादना पुमुक्त मियोने पुलो लोबसु या पोतेबा आइना तौगदब विजन दुगी मतुंग इदे ए सिमा तौनिंगे प्रजागी दमता मियामगी दमता हादि भाई हुजिति ऑर्गेनाइजेशन जुगारे उसिना दिसे दुनने प्रजाना मरमदि लोमक डोनेशन इज ग्यालम ताद्रे नहसे इसारी की चिंगना आई नहजरी से को अदुना सुगुम मैम से सेमदोप मत आई थबक तो लेत्रगदि आई ऑर्गेनाइजेशन ने हादना दुगी सेंतान बसु या बनतेबा आइना थोलै तो कइगिनो आइना ngasi थोलैबसे आई मुंग इना खुनगे हाबे थोलैब्रा आई इचा सेमोगे हाबे थोलकब्रा आई मनति मनदोन दिनरगा थबक हापैगे थोलैब्रा नत्रगना आई लेबाकी दमक थोलैब्रा हाबा इसाना खनजगदमनेबा अदु थोलकपर ओइरगना तोंगाना ठिकादार ओइना लेरो अदुदैगी कैनो ओइना लेजोबा अदुमबा तौगे हारगदि ऑर्गेनाइजेशन लिंखलगा तौरगदि ऑर्गेनाइजेशन गी नियम तो चटकी बिगदमनेबा अदुना नेबा खोइसे आइन हाइ इसाना तौगदबा थौदांग से चपचा नंगसु एंकर ने एंकर तो नंगना एंकर ओइमु ओइरगा स्वाइ इसाइ मुसौरदि दुम चै चानेबा इन हाइसे को अदुना मरम ओइरगा आइगे रेस्पॉन्सिबिलिटी चपचाना लोप मतमदा तंगदु लैतानी नट्रिंगैदि यारोयबा हुजि सिविल ऑर्गेनाइजेशन से यामना हाइजो हाइनरबने अदुना प्रजा सुजिति सेंगना कोलोम द चेंदरेबा स्माना हारा दु खर फगद मले दु दुम तौ लेरेबको खर थिबियो दु तौबियो अदु आइदि दुम पाबुंग मनाक्तद नैन थारिसे असै मले पाबुंग दसु हंगो
ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯍꯜꯂꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯖꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯐꯩ ꯃꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯐꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯤꯋꯥꯂꯤ ꯈꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯎꯁꯤꯠꯅꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯛꯊꯍꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯐꯝꯕꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯏꯆꯥꯃꯛꯀꯤ ꯐꯤ ꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯂꯥꯁ ꯗꯦꯠ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅꯣ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯩꯁా ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯇꯧ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯁꯦꯟ ꯄꯤꯖꯅꯔꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯝꯕꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯩꯅꯍꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯐꯤ ꯊꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤ ꯊꯤꯔꯨꯗꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯃꯣ ꯅꯪ ꯂꯥꯁ ꯗꯦꯠ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅꯣꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯠ ꯐꯥꯏꯟꯗꯣ ꯐꯤꯔ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯍꯟꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯏꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯗꯕ प्रजाꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ प्रजाꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕꯅ ꯅꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ प्रजाꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯈꯪꯕ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤ ꯂꯣꯁꯦ ꯈꯨꯠꯇ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛ इसागी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसाना लोगदब थौतांगदुगी लिमिट क्रॉस तौरपदुना ngasiगी सिचुएशन से लाकी बने हाबगी पोतने आई मथंग से जलादा लाचगे इमाना साम फजन सु थांबीगे अखोई सखंगदब हाबगी मरुम सिदा लैरिबसे कनानो हाबसे खंग ngamdabay kana potane hujik lairibase सखंगदब सिंगना एक्सटोर्शन तौरंबा दुगा मी हालंबा सखंगदब ngaktani hujik lairibase एदु तारदी मसिना कयामु यामना खोगी मणिपुरी प्रजा सिंग सि लारबना खुलिंगबा खोई प्रजा सिंग ngaktani masida masagi normal life ta aduga commerce ta economic life ta aduga manipur gi situation hojik lei basida kayamu yamna effect toge habasidi adumak praja singna hakthengna na koi thengnara ba ngakhtani experience lera ba ngakhtani habe tare aduga amuk law gi matang se lakpa matamda law se manipur government na koi mari lena ba department singna law se phasana chatnara bra habasi ju hangai ba question ama khakna lei basi hill dana law ama valley dana law ama chatnare habagi post ju praja singna su hangaga su lei ba question ama khangni adu itaragadi makok ta ge lei ba mari lena ba authority department singna law se niyom chumna koi mafam matang matam chana tau taragadi praja singda su koi government na chagana hariba authority singna di matik chana law gi wang mata thabak tau ba sing se action phasana lokhatle habagi praja singda trust ama khak lak dori bani masi hoji fawgi oni di lakpagi mami sam ta udaba oja kamai thamini Sala koi Manipur ki situation haukiba sahi ticket kaya amagi mamang dagi hetare sahi ticket kharagi mamang dagi Manipur si koi ki law si phajana implement tawdaba nakala maramda law less hoiba adum state amagumna adum leirakre masi ge maru hoiba factor mayam ama yami maduge factor singdu one by one amamta koina nasiga tenba matam se da discuss toba oithoi na khoi gi Manipur sida kuigi non state actors sing ha tare non state actors sida loina makti nate ko khara amadi akhoi yamna systematic mokoi su khara systematic oiba mongda mokoi tax impose tobagi mongda mokoi su survival gi oiba tax ta kar leibanina pesa da kar leibanina aru moi launa na bo honai launa basi akhoi leipak ama palagati lenga ama palagati makhoi su self establishment waraba adumba government amagumna makhoi su work tawri banina makhoi su system ama rule ama law ama phasana satna ba duga public ki magi keno sidai yamna akanba influence pi daba yamna akanba sapu pi daba that kind of system implement tawna na bo honaba nan state actors sing so dum lei yes tabo adugumba systematic oiba enforcement do leijataba akhoi gi hekta mingon da gyan khanalaga an ekta mingon da threat tawraga extortion gi mong da abduction tawdana kidnapping tawdana tawba that kind of system se sida akhoi yam unrest oiba akhoi nuai taba thodok kya amali sang sitna akhoi lerakre matam amada akhoi gi even gari macha tongjaba phawal leikai da leiba ngam taba
lekai da khoi gi khitang rural area da ga di car ama lei ru badaba yekna ba sem na ba car lei ru ba waina thokpa adum bagi tanja phauba khoi lei gre gari piwa na wai ba lakani rege pi dragana khoi kana thorakani sauna rakani ama toraka adum bagi situation dagi kana to yam wa ba nungai taba tangkak myam su lei gre do matam ge matungina khoi masi improvement lakre mukko matam khare improvement lakre kharati samhat improvement khar lakre adugi improvement se matam khara la uraba matungda handaki kano se khoi loina bakta phagalakpadi na te ko adu handaki lan 2023 dagi lan hai sira khoi balance sama khoi state sira ma choba kan balance sama lerak pase sigi matung dagi ti loina mak si free hand Werakpagi environment of Manipur laktana ba. Akoi Haking na Quigi Prasasing city, Sirisha Masi victim wherever. Yam one arable. Another Sagi meeting loina self established authority, not the Weraktanaba. Loina Maxi Ponda, Kangde, Amada Kangde, Akal Atau, Aketa, Quigi Akak Araugi, why Wata, language, Pasataba, Nuaitaba. Tabada imung manung akhoi kano oiba akhoi ka psycho trauma create toba imung manung da masa masu imung manung nungai na phasana nena ta na leiba ngam da ba that kind of situation myam ma family myam da thokreba mana khoina personal oina khangja da bank ki manager oiba kaidoba adagi bank da thabak tabo officer akhoi middle class ki adumba officer sing natragana akhoi even doctor sing engineer sing Actama from Brankang the very high situation, lay grab. Sitanate, a entrepreneur Kambu sing sita business Masama Suta River Kambu, say Horaga Pandukan, Pamba Power Yakat Krafni and the Shatowish. Acting are in Takpadong, Takpaduga, the Masita Mishi, Mina Tokpa, Amatova, Miami Punjum, Am Yauhem, Siki situation, Miam Chinaquasi, Nakoi states that I Miam, panic wherever that kind of situation of Manipur. States that way, Miam China, common people sing China, Mayok Naraga Lake, have a tarico. Aduga, on the other hand, Lengaki, my Keda Commentory. Lengaksi Kamaintori, Lengaki establishment, Ladiba, law enforcing agency sing, Duga Ladiba government machinery sing, Natragana, Quigi, MLA minister sing, Haitariniko. Matakagi Horaga, Kano Pawagi, lower level, the labor machinery sing, she Pawagi level, Kamaintori Bagieva. Sishu, some Ningsenasi, Haragati, Loirabani. Kemtaliti. Legislature sing sishu warau gatra mokoi nakalam rom dadi bhot karabani larik hairabani khangabani koi hen bakana su leitena khanbagi wakhal leram gadra leram moitra leibasu yarongmani adu leitabasu yarongmani adu mayamna yengbadati koi de hen ba leitrena khanbagi wakhalona moida leibadona mami tai manung da leram tabati yai leram tabasu oisano do yengbadati koi de hen ba leitre hana khanbagi mami yemdi tai Shumaina labor legislature sing Shumain labor government pai riba MLA minister sing ko law in a corrupt practice lakpo Makhada riba magi department sing sida mana pai riba department sing sida commissioner dagi horaga director dagi makhata bada riba officer sing aduga lower level phawbada leba LDC clerk peon swai phawbagi level da lari sing che phong na khoi corruption se act the phong na thabak file macham tang lan badane piram mu haibasina han hawdoraba moina tawriba service ase phangiba salary se mase miyam gi thabak tu tawbagi aduma service tu tawbagi phangiba salary ne se kaugre laiba mi sina piram gadam ni piram magana tawgadam ni piram draga tawroi ni haiba concept se loi leigre si pura atai state amu phawboda atai india gi state atai sing da su corruption si laiba salko leite habadi yaroi loi laiba ko even ministry da phawba corruption si laiba ko masi adum open secret ni adum khangnar buani corruption leite habdi yaroi adubu ngasai ki heta phong na ne ase office am da sang oba kan da office da sang badang haktang koi ki smiling tawraga hapet nokphet tawraga kawbagi phawba maman piu haireba ko lakpiri bro oza hairaga smiling da haktang kawba office am da sang obda adu ki phawba horen thom dai da cha thakna ba khara salam mo hair tawram mo haireba
द कईगुम सत्पंगम द्रगदी सत्पंगम द मीरो ऑफिस द संगबंगम दबगी ऑफिस संगब इकाइबगी सिचुएशन ने हौजे हौजे मणिपुर लाइबा अखोगी गवर्नमेंट की मेशिनरी सिंगसिगी ओइबा माइंडसेट मसिगी एनवायरनमेंट मसिगी टेंडेंसी सिगी सिचुएशन सि यौसनग्रे को नाकल अमरोमदना लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी सिंगसे कमाइन तौरी मरुआइना पुलिस फोर्सेस पुलिस सिक्योरिटी फोर्स कांगो से कमाइन तौरी नसाइगे पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस मोरल से अदु किमते हाइनिंगाइ लेतन सोक्थाग्रे करीगुम्बा लेपाक सिलेसे क्राइम अमा थोएना हाइबा मतमद थोइबा क्राइम से मसि कनागुम्बा मथक्ता लैबा ऑफिसर सिंगना नत्रगना मिनिस्टर ना नत्रगना एमएलए ना नत्रगना सीएसओ लेवल दगी खंगदे खरा कैपेसिटी लैबा प्रेशर लैबा कांगबु खरना प्रेशर तौरक्त्रगति थबक अमता law will take its own course of action हाइबदो सुक्लै हेक लैत्रे मसिमा हेंजन बथुअत्रा आइगे वाइसे सुक्लै बहेक लैत्रे को सिगी सिचुएशन हौजु मणिपुर लैरे अदा अखोई सिलेसिदा मणिपुर से अखोई 2023 के मे दगी थोलखेबा अखोई वायलेंस की कन्फ्लिक्ट असिगी मनुंगा सिदा अखोई एक्सटोर्शन की टेंडेंसी सी यामना वांखले अखोई मियाम से यामना हा कारे हिंगमंगमद्रे लान की नमादा अखोई तोंगान तोंगानबा सेंखाई लुप खुतु सेमगा लुप अमदगी अखोई लुप मचा मागी टीम मैना ममिंग थोलगा मसा लिटौरिबा मिदुगी ममिंग थोलगा बोक्थोरक तामरी मंगागा लुप अमदि पुथोरक तामरी मंगागा पुथोरक ग्रुप सु यावरे अदुगा एक्ट सेन से अंगक फमना खाइगतनरे मी फारगा अखोई मफम अमदा थंजल क्रोरम पियु अनि पियु लाकेन खै पियु हुफु पियु इवन मी अमदि क्वाक्तादगी अलिमुद्दीन कौबनुपा अम फाब कांदरी क्रोर यांखै पीद्रगति यारोय हेंद तौरगा लास्ट क्रोर निफु पीद्रगति हातरी हाइबा थ्रेटन फावा योरपगी मतंग लैखिबको अदो अरोइबदा मथक्ता लैबा कैदौबा अखोई प्रेशर म्याम अम तौना खोनन तौरकांदा खरा खाजिक तौनरगा अखोई अदुमै थोरै हाइबा पाउ ताइ सब्जेक्ट टू करेक्शन एक मदु कन्फर्मेशन मक्ति नत्तेको ताजबनी सुवाइना लै सिगी सिचुएशन सिदा अखोई सेंटर ना अखोई कनो तौरगा एडवाइस तौरगा स्टेट ना इनिशिएट तौबा अखोई कनोमा इंटीग्रेटेड एंटी एक्सटॉर्शन सेल से मसी 2025 की जनवरी थादा मसी एस्टैब्लिश तौएना हाय अदुगा माना मसिदा पीरिबसी इंटीग्रेटेड फोर्स सेंबगी कनो पीरे फीचर्स पीरे स्टेट पुलिस अमसुंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पुल्लगा कंबाइन को कोऑर्डिनेटेड अखोई इंटीग्रेटेड फोर्सेस सेंबगी पोलाय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 202 3326 काइना मतम द पिथोक्तनको सुमाइन तौरे से एनी टाइम द पुंग कोनमरी से मनुंग द फोन तौरपा एक्सटॉर्शन की इशू लेरे हारगति मदु खुदक्ता अखोई इनिशिएटिव लौनी खोकने यम फजै को प्रॉम एक्शन ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन हेक इंफॉर्मेशन फंबगा कोदक द प्रॉम एक्शन कोऑर्डिनेटेड प्रॉम एक्शन लौनी अखोई इंटीग्रेटेड फोर्सिंग सिना दो द मैम लेखरे द पब्लिक सेफ्टी एडवाइजरी मफम से चलुनो अदु तौरनो अदा तौरनो एडवाइस तौबा खोबा दैट काइंड ऑफ थिंग्स मैम लेखरे नकल अमरोमदा साइबर लॉज अखोई हानदगी अखोई साइबर लॉज मैम लेजरी साइबर ये थ्रू दने यामबला लाइबा केनो मैम से अखोई एक्सटॉर्शन की ओरो अमगे ओरो अदगी साइबर से याम साथीबमना कम्युनल हार्मोनी से डिस्टर्ब तौबा अखोई पीस एंड हार्मोनी से डिस्टर्ब तौबा अखोई मसेल के मरक्ता लेनरिबा को एक्जिस्टेंस डिस्टर्ब तौबा अदो प्रोवोकेशन फावनबा खना हन्नबा चैना हन्नबा दैट काइंड ऑफ थिंग्स साइबर अखोई सेसिदा थोप क्राइम मैम लेबको अदो अखोई साइबर लॉ से आईटी एक्ट 2000 का हाइबना सिंबा अदगी अखोई बीएनएस तसु तोंगान तोंगान बसिगा मरी लेनबा लॉ खरा यावी सब्जेक्ट टू करेक्शन अखोई ngasi कनो सिदा अखोई लीगल की एक्सपर्ट सो अखोई यावबिरी हालिबुंगो सु यावबिरी सेक्शन 336 बीएनएस 340 356 अदुगा चिटिंग 380 न सिंबा सिगी म्याम सी लोइना लेरगा सिगी आइन म्याम से मसी मणिपुर इम्प्लीमेंट तौरीब्रा तौदब्रा हाइबा क्वेश्चन दुने ना रोइबा लाक्सगदोइसे अखोइगी कनोदी लेयना अखोइगी गोडाउन दु कनाना सेनरी एना हंगबा अद गोडाउन सेनरी जे कनाना नो हाइकाना चौकीदार ना सेनरी एना हाबा दो चौकीदार दुदी कनाना मुक सेनरी गे एना हाइबदो अदुगी फिबम दुदा लो सी इन्फोर्स तौननाबा जब जाना अखोइगी स्टेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौननाबा एक आइन म्याम मा से लेजब तारगसु मदु इन्फोर्स तौगदोरिबा
Kanglup se enforce tori bra tau dabra ma khoi tu di kari tori hai na mu yengu matam di ma se tahai da ba hai da ba a khoi gi legal gi kangbu na karam bano illegal gi kangbu na karam bano ain thugai bana karam bano ain ngak ka tori besina kana no karam ain to bano si amata kan tau khukan pangan dragadi awang ba thak taga khoina intas to bangam daba akhoi diplomacy to bangam dragadi akhoi justice samaga khoina sik to ru da phangni gai ge se masi thajani ngai leirak ba that kind of situation la Manipur si da husi mayok na re ba okay masai phok tang thamjage makhata ba ani su kana da suggestive measures ka mari le no wa phok okay ozan yam pasan tham bikrai ko gi ozan hoji last ta pan bi be se pan bi ba phom do mazu hoji yamna khoi burning kainom khakne ori bese koi gi achau sang khangna chana ba leita ba agi kukan pangan ba leita taraga de koi gi karim ta tawba ngam da bagi pora maka praja sing da so adu gum bagi aki bese dum phau da badi natte hoji phau da dum leiri bese masi maswai sida ne koi gi Manipur sida koi gi as a people praja sing sa koi gi amna safe hoina masaji aki ba yaudana leiba ngami bra habisu hangai ba question am khangne ai aroi ba around ani shuba round ai oza da pamung da gi lak chege pamung koi gi hari ba koi gi thoi ba koi crime jam ja issue अखोगी हरिबा लेरिबा क्राइसिस मयाम हाबे तारे अखोगी मेन क्राइसिस गी मनुंग चना अखोगी लेरिबा से हेंकलक हाबे तारे 2024 की मेथड तगी हेना हेंकलक हाबे तारे सिगे एक्सटॉर्शन अरेस्ट एंड वायलेंस की थबक से अखोगी हेंकलक की पोनम खगले मसे हंथा हन्नबगी दमकता अखोगी गवर्नमेंट की साइड की करी करी स्टेप्स सिंग लोखलगदी मसे खरख खजिक हंथाबा याबगी अखोगी पॉसिबिलिटी ले अदुदुगा अखोगी हरिबा अखोगी मणिपुर की लेबा लॉ एनफोर्समेंट सिंग अदगी जुडिशियल सिस्टम सिंग से कमाई तौरगा स्ट्रेंथन तौरकान मखोइसे मथौना से हापकान हरिबा सिगी रूट को से करिनो अखोगी अरेस्ट वायलेंस एंड एक्सटॉर्शन की प्रो तौरइबा म्याम से मसिगी रूट को से करिनो हाबसे थिदोअकान मसि कमाई तौदुना हाउ टू टैकल हाबसे कोई खनबगी मतम ओइजिब्रा हाबगी पोसिनी पवं कमाई थमी पदे होजिकि से याम नानदा याम फजबाइना हाइनिंग मसुलेरे access to justice achum phangnaba aphaba wayan logi oiba phangnana bagi damakta kanagumba amana akona ningsinga dabase kanagumba mi ama victim amana mapu otpi ne bire natraga mahaki human right khongau na bire adugi damakta mana chapchaba remedy adu assess to ge harbati justice phange harbati ma ki hotnaba ma ki ability ma ki thona si changya ba aduna aina kariguma ma demand ma tawda chumna social ge public ge tawduna ma ore ko natra ba gi right ama natra koi khar gi right ama koi mayam ge right ama achi tanana bo hona ba da aingonda aigi tobangambagi shakti makha poleba lambi semi goro tong sabi goro mayam tawdana lambi se adu tawdada adu tawni haibe chapchana le pa adu de court sakani ani dakale bi thengai nani haibe gi thawna ma yanan ma da sangba matradi lo na mateng pirakadu chi lo na laga se ne pirroeba lo se yamna lumba JCP gumba pot amana mana magi right phangna bo hona bada chap chana ma mathantan in me aroi daba driver kanano adu driver ma thokadriba driver to court oidorini the kanana in geni ukina in geni adu ki marak adu da magi role si am chawa ba adu bu koi hojigli ribachi da general people share poor people hype tare karim kana primitive man had no notion of law or human rights, though he enjoyed limitless of absolute freedom. See, human rights experts na bada yaurini. Ako ki micham mamana magi law se da magi right ta da me si khang de ba. Malam di ki bara haita bara tukacha bara tori besi se masina. adagi magi human magi freedom ma amama le ha be se ma se de lo de lo godam ne ha be sida mana madu khangde khangama su madu tongde aduga magi freedom di limitless mi ha pa bo yauna tongin bu de taw ya ba magi freedom se lo na pi ba ya da ba pha bo yaw ra ga mana tongin bu de taw aduga nang lo khanga ba adu de khangda ba adu lo de sang mo na nang di man gi da mo te sorok law mi mo ta
I don't follow Laone, Torah for the Nung, Tagan, and Traga to the only violence Sogani. High big port ama, can shape ama, labor. Ado human rights, MAIBAM in a polo for the 10 December to Tona Cadorinoco. Masagi, Matanta Masada Yongerapa, Adugum, Port ama. Matubu, the chocolate Matungana, Masagi, Laibagi, Chetpagi, Chabagi, Adu Katana Taba, Roti Capra Makan Katana Treba, human rights. Human rights, a Sangagi, animal existence at Natiaba. Sanga the Hui, the Hodong, the Aramba Kongloraga Kalina, Tab, Quite, Chakan, Nong, Ching, Choraga, Nong, Cholo, the woman, the Changani. Aduga ma TV yang ba da khoi jati ke tu tawai khoi hodong mayam ke khoi hui mayam gi ai je mi cham khangna ba har ni ko ai khoi siu ma mu pukhachi ma pu gi mai hokta hai chi leite ba khang de ba adugum na hing ba do human right human life na te ba ai khoi gi life ti se na ba cha na ba le na ba gi mathak ta chat na ba ma pam ai khoi pu phajana sa son to na ba loksing le na ba education lo na ba de hak chang lai na ba adu de right Punamakse blue right, red right, then green right, first generation, second generation, third generation. I am Chahole because human right kasi Rebi Mapomono, the Miobukunaida, human right, later political right, social right, health right, environment right, right, even Masa Masudo, Chay contrast or Mayumakai Pan Mayabado. May Makai Tajabushe, Masanu Pidugi, Masanu Padugi, right, or Kalabana. See Constitution, the either with the Iram Nico. As you go right, where I'm never helped away the Bay Chana and Kosera, Chinamagi, Nuxina was and Tapiro and Habia Deba, Mama in the Orisagi, Congress President, Masanu Pido, Mana Pamba, the Chin, Mapan, Faraga Tamadu, Hebes Corpus Toraga, ruling when seen a rimney. At the Taro, I don't know, Masanu Pido. Kanomo Jeremy majority major or Rimaba, Try Pan Macan, I don't have another. I don't mag him on Intamador, Mapan and Pamamida, Natia, the Martin, but Yadiaba. Aduna, Sigumba, Mamma Bishida, and Sagi point to the Lacanda. I could hurry but Punamagachida, I could system Sita Budichoiaba. System Choraga, so I could not Tona Pana, I give me a Kamba, Mamugatanaga, I Madil Lena, I told him to whatever I do not the Pong, I have him high record. I do Madil to Mayam, the Sumayam Punchilaga, yes, Takpi, but Changaba. I will quite Maroina. Lord Triba, Cotriba, City, and Generation High, Sasson later than a netro. Later was Yam Sonba, routine government. Mama Pavna Masama so talked and a young mother, no ID, and I had a Yukichara, Pijaba, Ndangichara, Pijaba, Adua Taimatam the D, Drakshagera, you Takera, Nupi Koyera, Lyric Tamgera, Tamoira Kande, had a chai to a young palina, Chak Pijarina, I was there, young Panmako there, routine Moyo dread. Sasonama lady, the Mishamatong Saba, as they meeting her Yaubo Kopa Toribasi, routine never. Sasonama lady, Habiti, welfare state, directive principle of state policy, part 4 of the Constitution of India. Sigumbache Tongana, like much you talk technically. Ado Sigumba Mayam say, Masita Bamsangab. Ado MLA Mayam Sina, MLA Sing City lawmaker ni. I'm the Pectorida, I'm Chobaneba Mase. Pectori did a Buldu Panchinba, the Garigi Chem Sabatu, Haibam Chandra. Yes. Suna Kanata Kong Sabamna, Kanogi Garigi, workshop Yaudusoi, the Yararuina. You say Chapamna workshop to Wabiaroba. Lawmaker or Ibeduti, law Carino, Constitution Carino, have you come and talk through? Assembly is a law simpamni. I'm Sabahibani. Sanjana Hamana, Smiana Yaramna, Sanjana Hamna Chalaga, Chaiwala Hamana Chalaga, over the Chaiwala and Pradhan Mantri Oiko. Adu Kanga Kadurini. Adu Matu Yai Haidana, Law Makerna, Law Kandraba, Adu Dicalere. How the institution of Homelaire Judiciary. Iron get about the judiciary executive legislature Haripseko, Marishuda, Media Harishe, Medadung Haktamo. Judiciary, I was with that
미기 학 따는 비기 로잉 콜게 강대 크리미널게 강대 보나막 아시 주디샤리나 나카도림네 고 사카나 소비 토르파 강대 라나이미나 토르파 강대 아두음바 주디샤리 아두다디 라이릭 하이바 LLB 오이다바 야테바 우킨도 자즈도 자즈 오리바 우킨 오리바 아니스네 주디샤리 사림니드나 qualified oilaba kesu ki metan hai madugi mai pak tabdun amaniko judiciary asi lairik haiba magi chenpam de ki matik chana ba mina oyaba executive haiba sisu bureaucrat IAS IPS chief secretary de ki na makha bawda no secretary baw laiba mayam IAS na lead tawba lairik haibane IAS hairi se adu de ki IPS police ki lebang atong action gi asu lairik haibani IPS IAS mo khoising adusu lairik haiba mina executive oiba even though mantri mando lakchar mantri do khangdaba mina mantri oiba yaye adu haiba sina magi PA oiba duna secretary oiba duna additional secretary oiba duna takadore MHRC de soire man khangdaba port pona makto advice mai amamat piraga tawdei na dun executive phauba lairik haiba oiba then legislature lairik haitrasu yaye yaw yon ba ma kulli oiba ma adiga kala do no huran mara kano draksa bara mayam nadi yara thagal aba adordi man legislature or sigi disqualification ama akoi legislature bol le pe abasida india gi ka yamna line to ora chai kon manga sogadam ni ML natra ga MP le ke harabdi adudagi ma chi india ma chaw ga dabni adudagi ngauroi dabni loire ngawle de ne lepi ponam chai ngawte na certificate pa ka cholo de ba adu so arubam na ngaw so yaur ibni aduna indian oyeda bani chai kon manga sogada bani ngawta ba unsound mind oyeda ba sound mind oiba oyeda bani haibe si khakta pi ba adu de sason ni matang da ma lo da du khangada bani adu yaute class sukti oyeda bani adu yaute adu de ki madin aduk legeda bani adu yaute adu de ki thauna adu karim ti yaute yes adurdi legislature ko ki system sida adugumba MLA ama khanna ba board system chulali milishing control ba singe mai kendra da natraka kairau kendra da mitara lepe khwadigi yamna phangmado lishing mangana oirena aduna vote kare man majority ni hayaba akogi legal economic akogi electoral system se pass the post ko aduna mitara lepada milising kontrana to lishing manga aduna khwaidigi jamna phangabane na mabu MLA oina MP oina thagaleba asigi system su soiba adu punamanga se soire heraga kadora akoigi adugum meduda miyamgi hak mangiba amoga mong tadriba se akoina tobya deba prajana prayama pullo duga thengna ga me se aidi madu yaningde prajana pullo ga thengna ba yaro sason pa be yaudana politician yaudana sasona phajana sason to da praja punge pulu ito sason de chinga da banine kuki gi prajana me am metegi pangal gi naga gi hongbe gi sauba gi plap sason pairi ba duda amanto oina tawraga tawdam natro adu tawdraga di mayam bhap tabiyo akhoi machen punmin si aduga thengnaga dam kamai thengnadoriba hoji manipur gi isi bu ruling party ge MLA singa mang matha palora moi waro bisu yai akhoi punna thengnaga dam ni rajniti ga adu thado oga haibisi bu matu chumro adu namthak natro ai sengna haige punga dam ne haijina bani punna na ba kadore yes BJP na kharaj yamna kare magi kambuna tanaraga BJP ki karyakarta me amne tanaraga BJP ki president na opposition ki congress ta CPI da janata dal da MPP da adu da ada la o koi manipur ki su khana si jimin akanu ge bangla da natraga segat koi ge GM hall da pramanbu yes adu torga Narendra Modi khoi mam khoi ruling oiba BJP oiba khoi na hudu bu yadre congress yaubiyo CPI yaubiyo ibo be yaubiyo nara yaubiyo nimai chan yaubiyo pramani mari yam jetkan garaba o joi nangchol onele pagetam ta ngang dana som lei gano pol tamina chi hapchida yaro oidra ai ni basu pasa thanani ni MP bi mo na mo kong hi be gam lei reko ni won chakku ba mamang matung adai dala kaure mam torga
punje na amta laktre hoi mana lanai ko buduki lakta basu yai ko mado congress na cpi na opposition na kauraga di yaro ya ba ruling party ba center da so mage double engine lady ba bjp ki president na bjp ki hani ke legislature leader na pramana mani thabuk ta direct onna bana ine piba suggestion je macha amta di kauraga yango mado hek yarakta ba yaro oi double leite adu tawdabanina ai punya dabani ai dala doli bjp ai na mung lau ba congress noi mung lau ba machi mayam chu taning dra ai to si kari hai na do khar khangba mi dadi shawe ba do punju puloi dabana na pullesa hijeli je kari gino pullo tawro civil society danate politician jo pullo adu to ngamaga punna tanaraga ruling machen jo pullo sarkar semoina ai digi chingba mayam laula ina Hajib Pundre Adugi Matok Tamdana, BJP, Adudiga Karak Paduna, Adudiga Karak Paduna. I go a Hujito, whether we say Dola Dolina, I don't like Hunagadam, not I Puna Tominagadam Nijai. What is this? This is nonsense. Haigena. Karita Wangam Adu Punna Nabu Aduro. Punji had the Toya party leader, Kajakota, Mayam Toraga, all party in the Kokshira. Not in the Moti Unanaba. Koi pull-up na chalaga appointment lo sira noi na ngam drabdi mayam hawro ni nangi mong manung gi mi aduna ngam drabdi thangna bada leri bedo adu tawraga hodo unana ba asibu ga manana leira ba tabi draba yengbi draba do koi mayam na kumba karna oiri bedo koi mayam na hanuman ama sem je ba pull-up na hodo ugdab ne adu na tabanina Nasi kan pet na buhay lagi. Ado mga koy pula ka teng na katam ni di. Kala may na pun ka teke habi si param pau ne. Nagaland yengo. Nagaland da NSN IM ga Bharat Sarkar ga wali sari bese. Losin ka da bani hay tani. Yana ke terba BJP ka Congress ka opposition ko. Ado ki NPF oy kara bajiti. Asi mayam chama to na pundra. MLA yang kay mapan chief minister ko humpu. Jadi mungkin isu kiwan itu, naga isu ada di Kongres ini jenawa lalu deh, ada di BJP kari baman dia nawa lalu deh kau yauroi, hai deh ba, pula pasti leba, ada di mata itu Manipur itu tambah adra, apa begitu mata di mata tambah ba, hai yang mak BJP ke Kongres kan mana hektar kau ne lucing macing na, ada di ada di perjamian dah, aku ke hek lagi ba, nupi mana paybe atau paybe, mayam tauraga hawan gena, aku na punji na ada Kongres ke ibu bina yarak tre, CPI ke nara na yarak tre pamaniko, MPP ke atu na yarak tre, ada hati mana nang hai tu nawa lautir, mayam yasu yarak tab sibu, hai apa ko, atu itu ai lale hai gaya ba, atu na, atu ko mapot atu ibne lo celok pata sangdo karmal, ai na, apa ba saswana ma darkar lei, apa ba mihut thaba darkar lei ba, matau do. Cap cana tu kita ba, jadi mi amada na ado dah mama hasil mai matau deh lak pakan dah, magi personality tu, saya jadi sing ni tahu itu lang peramal mah, ada maru mapang kena mungkin ni camin thang ni tahu reko, mama kita, ada tahu ribu memang magi case pun tak lakan dah, nang itu malam sahaja, I reject tahu ya sih, macam because of his magi justice tahu na bukan ada my personality, I suni ni. Aina email commission le ngata kana ma khangna bisana ma ibungo ai sinu tang di nang le ngata to biu hai do ma chumi haraga ai conscience ni yaroi da banina ma je la le da adai ma ma da chakata chalo masim di la le to ya ba achuma na to ni ba hoi ma pantong le te no mi no asna ngai di chumi ne paje ne hayo adu mantri on la kanda MLA on la kanda di adu ge era adu dai chang ma yati hai dana adu mai na to ni ma du to ro ka amda koi punama kase yagani iroi loi beda koi ki mateng lokpam se am le gre access to justice court tagi Supreme Court khwaide chaw beda High Court adigi District Session Court adigi Magistrate Court lomdegi ai right mang mase makhagi Magistrate District Session Judge High Court sidigi sum lakpa masina court ki intervention court na khut thingjal hanba ani subedana non-judicial, quasi-judicial haitare. Madonna Human Rights Commission, Women Commission, Child Commission, Minority Commission, my mega concern over quite mapung the Human Rights Commission. As that me paraga do to vitre, police action of vitre, as an to vitre, Habisina
court ki adu ki supplement hai tare mai doctor ki londa da khoi ki food supplement ga hai do adu mai na court macha hai ra ke ko court na bicha dandi pir ga he nang dandi pa ponche chupa phatok pi bang ami adu ga na huran mi ke che hum thammi hai na ko na ngam jara ga chu commission adu mang ngam jara ga chu si ki mi achina marum cha da na ma bu phabi re lana phabi ru bi da mang ta ma bu pa asuk recommend tore lak manga kan Tamil Nadu da lak ani to gam jawe kaino da Congress president Tamil Nadu ki president do ada BJP gi sei manga taram ki mongal chai hun ba BJP je adu na te na khana ba ada am do ne he airport to raga police ta ga nipi ma chadu phai a chai taram hela nipi ma chadu phai ba do ko na ainge ma tu ma tha do ra kanda ma pa do ne case to we chai he malera ga am ki manu da ai chanu pi bu maram chadu na phabi re BJP gi India ki president ado madu thabak tawde khote magi opinion pibida Tamil Nadu ki BJP president na case tharaga phabi re ko na mara lete na thadore adu de ai chabu pharaga moina ot pa hang teng nong yai bo wa hang ba 3 degree me thot taw ba aduna magi kan to bi compensate pi weda lupa lak ani piu ha na ha moina high court da chale high court na so commission ha BJP thoko ha na toya ba aduna adu puna mag se khoi khangmen na ba nai na ba aina mara pa bising kari chung sujata hoya tai leba mara pa jan ri hai bani chumni ga adu pen de khonde na wakat me kam adu shudum to ko adu na tab lo da loi na lak pani na lo ge class ma to de lo su kin da na khanga dam na te ba lambi je bi lo ji bu kin na ta pro ma san mu oi de cha ta si lo ne ba sumai na mi pha ba la adi ka do ni adi police na mi ma khalo kholo hena hai bisi ai ma tungina ya ba CHRPC 160 da na case ma tang da chena dra ka sam tha de case a choban na tabani na nang la u hai se ma che du malam cha da ne ki gre police ha ta sanga gum na cha chalu ba da ma na kan to dai lichin kun pir ka ya ga ai chin che bi yaw ram ne ma no mi o yu ne police le ram da o si de mi ni no mai tem to mi ma cha goro gi ma cha Muslim oiro aduga tribal oiro aduga Meitei oiro Manipur ki oidoi ne ba yes ibunga ma to change ke osi sa hai biro phani ma kari no choi to na ibu ko ye kari no na ma chum do bani da hai ka ne ba adai da ke so humari ne commission ne thi ni chai ge ba pasa wa ne pi ba ya ga adu da ngon da pala ko na du ma to go no mi oyu ne ana adai aina han ma na khadang sau ga da bam jo akele nin da chalu yang yamna chonman gare kon man buja amalo chonmani buji pula kan da di assembly mai thaba ngam ni ko lanai mana pe moi adu le kai ye namol ge group ma mai mangala o mo so mai to ine adu mi na tre do ko adu ba yong na moi no olan barane hai ba du pulla di prithvi ki manung da nai phirio na Nagaland chimistan hai duni Manipur ge maira pai bisum ba thauna June 18 gi se ai khoi Nagaland ge Nagada le jarabdi ai khoi tonga na ning tamba ngani hairim ne basum de kalle ba khaido di aina yang ma da aina ayam samna bani na ko samna bai di aina yam de kan to re ha ba na te yam na so le ba mit khana yang pa gi tang ta kai do ge ge hai gum ba ade yong au ba yum thang na bam na pau da loi ma si kai do ge ya ge ko na kari pi ya ge hai gum ba yam le ge ai loi hai do mi ko na saman khare aduna hoje ki le ba ere se maram chana to biu matam chana lo si na biu aduga epa lo khatri bi sing chu lo khona be ki human right commission da chalu aduga violence na ko issue se extortion na violence na issue solve to ga banate ai ko punamak na kuki gi hana le jaram sing chu Manipur Imphal da auction bi ba aduga valley da le ba sing chu moi ma pham da chat na ba si maro ina ko mi ko ma kare ko na ho so hona ra kan ne khali asum ma tawra kan da ko hona ba changi ha chu okay pamu saman ga ro ya te okay pamu apazana su tambi krai ko gi praja sing da ko gi shon ba ko gi praja sing da ki ba ma fauri be su ko gi aware about what baduna ko gi khang da baduna ko gi chalra kan da ko gi hoje babu no sabi ke bhai ba tara ko police station da ge ko gi gm lak tara ga su kai do ro ka do no ha gi praja sing da ki ba ma su fawa ha tara ma si su ko gi awareness ke tang what baduna maram ora ga su o ge do ri bani masda zo ko gi system se soire ko system pra class to oga laire adu itara gadi system je same ba ko ye constitution ya le ba ko leaders in na ko
legislature singna habitare system se fazana koi shambiramba koi magi leriba makha thaba department sing authority sing sina chap chana masa masana tawdori ba mathau sing se fazana taw taragadi koi praja singda akiba makhak phawri basu phawrum dabagi chances leibani ei mathang si imada lakchige koi handak ta sui kui jana so habitare koi sangai festival so pangthokri namdana duma koi IDP singna Manipur praja singna pangthok pigano haina dum namdana dum pangthok kibagi por ma khaksulari masida koi hauji so musaru yaruba singa koi gi lebak miam khana lal hajara kadabane habagi koi gi che faw tholopagi leire adu itaragadi masida koi gi saru yaruba sing sigi sengtorokpagi pot ama khak leibase koi athing ba thamkibagi pot ama khaksulari masi masa mathana maranai tagadori bara habagi question ama khaksulak ba habe jare ima kamai thamini chan dang ju gi do haidi ga da pabong dang tang se ai kan to supplement tong ge pabong prajana ta se na police ta ki khila ba ha se se na lo fair ne ba maram di praja la khanje ka da wakhal ai si police ta se jel la ga hingadam ne ha ba po adu khanla ne adu concept to le halak ta ba trust thajarak ta ne maram di adu dam ai da department ha ni se mi amabu mathak ki power pai authority na hai haidana su mai on ground mana tawriba potu ki karamba ground da ai ma kamai taw dona taw don any political ocean over pabong ain habdi political leader ocean over adoi tu da moina hangat pangam da bagi pot lai base machine ne bang si sore se ai na uniform ki thabak taw biyo na chana ina dum hai lai do baram di sujata ri sumai taw ha su sujata du ki marang kare no sir ai karamba ground da taw do no hai bi mo su question arise ka bang mo ba adu nateba kanana ha kona mathak tagi ne dum taweba madugi potugi weakness oi baduna suma mana ngasi paraga mana ngasi exam pp dana is oirakpa mana sp oirakpa gi artha du lesilakta baneba aduna maram oiraga masi myam su thokpani pabung prajana sengna habada moi ki khalak pa base mokhoi gi trust tuna neba aduna neba aduna fujikti kaigino adi ai suppose ai makta su pabung phanam tawre kana da badak unnecessary harassment people adu yung wari channel se aju yu pu amada ina nung dang pung trama thoi adu lan ba poni ba bu adu gi pot to ba ama ma leba adu gumba do aina haina ayo lom do on do shop pudi hairei ba pirei ba order pirei ba mi du da karamba ground da man kari crime to re man kari do re habegi question hang ba gi hak ma sumui uniform du na piri ne ba ado hujite adu na tre yung handang third me 2023 में चालक पदे की पुलिस स्टेशन द पूरा सेंट्रल फोर्स ना खिलाफ नहीं हो प्रजा प्रोटेक्शन दिला मोय मसेन ओइना ngakna lebane ye any police station ni also huju central force na mamang ta police adu na khalabe du police na sim man jin loi bane ba ten ko adu ga amana nan nu je hai gi ba sai gi me thatta kare sangai gi keno gi to ba ba do chomi hoi hai kre मैम ना प्रजा खोई IDP ना दुरेगी any organization अदुरे लई बा खोई मक ना सु discussion क्या रख तफम मत हो को तो ही बा पोत दा चट खरे मो खोई दी याव रे तो रे अदुबु मतम तु दा तसेंग ना हर बदा आइगी वखल नि को मसी लालगा सु लाले तुम हाइना बे कनो तो बे तो बो तो बु एडवांस अकोई की हाइबा ऑर्गेनाइजेशन दी तो बिगनु मदु तो बो फते कायना का हाइबा अदुम लेदना को अमाय तो न लेबा दुमाइना हाइरेबा तोरेबा मैम ना सु एडवांस ओइना को होय मदु मोय की प्रोटोकॉल दा लांबा चुंबा की दी खंगजदरे तो बो दबु थाइने दी को माइरगा दुमाइना का थादोक पि पाबु मैम अमा तौइदना को अमाइना का हाना तौबा ओरम तारगा दी खितंग सु हेना कनो तो बदबने हमने होय अदुबु मोय मग यावबा यावदबा अमरम दसु को मोय मग यावबा यावदबा तौरिबा पोतुसु लाली अदुबु आइना मु हंगिसिना फरेबा होजिक लीला पार्टी की हाइग्रे लोय हाइग्रेबा नुमितुगी इनॉग्रेशन हंगदोप नुमिता यावगिबे एमएलए अनि दुगी पनिशमेंट कई वोइ दुनोबा यस अदुगी दु हान हाइबियोबा मोय हेपीबा मतम द प्रजा मैम जो मसा मसा न लाकन ngasi स्टॉल हांगिबा मतौरिबा दुदी होय लेतबगी सुरम बे म सुरम एनी ऑप्शन मैम दिलेम दोनि नुमितु द 29 की खोगी सही तौबदा येंगिबा कंसर्ट येंगिबा मैम दुगी न करी पिबा लास्ट डे द लाइफ मैम दुन करी पिबा खतौरगा दे हन नियम चुमना आई ना बगी सिदा बगी नते मनते प्रोटोकॉल ngakse haradi नियम चुमना लोय ngahन गदबने बुसिति मोय लीला पार्टी सु हाइजेसनु इंस्टॉल तब मोय सु हाइजेसनु कई सोय गदि सोय रे हाइबा ngambagi शक्ति बिसु लै गदबनि मोयना चंगुरा बनिना अदुगा हाइबा नि दुना कई दोनो बा हाइबा नि दोदि सेंगना द प्रजा ला दुन हेना पामकनेबा मरमदि मखोय दि सेंगना मखोय ना कनो दो अदुदै दु चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर और सुयावरि नि अनिमक मिनिस्टर और मंगातनि
हाइबदी खोइना कनो दो सेम मतमदा मोइगी 12 न ओरप मतमदा खोइगी कमिटी दुगी मोइगी दि ओइबनेबा बसंत आइ दुसु ओइबनी विश्वजित आइ दुसु ओइबनी मखोइगी लेरिबा 12 कमिटी दुगी काइथरक पदुना वादर ऑनरेबल सीएम दा हाइबे वानेबा मोइ मोइसु रेस्पोंसिबिलिटी नेबा मोइ मैमदना लाहाइबा गवर्नमेंट दो फजना रन तौंग मक्तबदेगी ngasi method ki thodok se thokhibaneba aduga ngasi sumaina mi kanoda khoigi wan aloi ba hinga kan du any ni ko ina both side ki wari ni leijara ba yum de gi sumaina le helak pa chahi ani makhai to da moin adum ba control di to ge ni ning daraga control to ba to khro adu ngam da ba gi phare moi kanoda suspend le re yare ba adu etani praja sing du na thokchare ba boys ngasi sangai festival du na to bi raga di akhoi su yum jage sangai festival je to bi ga no ha ba gi polom da di moi na boys to bi de ba adu to ta de moi bani de yam very important punishment pi ga da se maram di makhoi na sarkar pan ba ngam de pr thambani maram oiraga challenges lakbani challenges la han ba du gi potu di kwai de responsibility chaw hai se na de la party gi di adu na hingba jibika oi ba su yo ngani pabung ko ai na hai se lo ma myam ma le adu ga huji hai ba ni du di immediately mo di mi tara ni bo hai wa dam de ba pabung athu ba matam da to han ga da mo di adu bom ba su ngam han mi ni ai na hai je ni se taw budi hoi loi mak la le hai ba kai de wa ba myam du gi khan laga taw bu da bu specialist ani du di am thu na hai ba ma thau tai ba mo da sarkar thu gai ba ni ba khoi myam lai ngak pan ba ngam mak ta ba de gi pya lak pa ni ngasi wa ri ba taw ri ba low fail oi re ba kholai ba myam se mo na strong oi da ba dei ne ba aduna maram oiraga madun hena ai ken wat oheningi adu ai bias ki wan ate ai akhoi gi sinjamai kendra yaw masu dum hairakani any person manga du ge hai tara du ge numitu da ani khau ubu du ge hai je bai wan ai di okay aduni da ai na haining badi aduna maira to biraga tawraga di equivalent da equality da to yu ko okay am present ha bira kogi numitu da kogi inaugurate to numit hai tara kogi sanga festival khodo ko numit so kogi leader koi khara ukiba madu so dum praja sing na so karam ba kogi ra kaino da kogi yauri banu ha bagi question so hangki bagi poram khak pare bani aduna hojik sanga festival yaurba sing da kogi sing lok pa na traga praja miyam da lale ha bagi poram khak lak pas da kogi praja sing na pam go dori bu so koi leader ama oina lera kan da kogi PR government and namdana tawki basanga festival da koi Manipur gi maite gi leader koi have tare koi praja sing bulu chunga chale ba leader sina kamai saru yar bu have gi post yes Manipur gi leader yes okay mathang se ai lo shila pa conclusion point jalal da lak chege oza koi gi hojiki imana syam phasana su thambi kre koi gi system da soi ba gi aduga koi gi leader sing na koi gi matik charak ta badana maram ora kan praja sing na warak bu pot ma khak lak pa have tare koi gi himai puri ba koi mako ta lei ba makoi na shwarak paduna koi gi lei ba tongi ba have tare koi praja sing sta awa ba jetheng pirak pa have tare PR government na president rule gi government and namdana sanga festival tawkre but yengthina badi kana yengthina hawi akhoi masal do ni yengthina bagi pot ama khak lak pa masi kana na yengthina na basilibano kana na khogi akhoi masal gi marakta yengthina halibano habi gi question jo khoi isa na khangjaba gi matam makhak su oirabani masi da lakpa consequences suna akhoi isa ithanda akhoi masal do oina awaba taba ki pot ama khak lak pa have tare tuga Manipur gi conflict sigi manung da thoiba crisis macha khoi thoiba violence ki thodok extortion gi pot sida masina khogi tung koina chana ba ya ga dori bara ha gi question sini conclusion point of view sagi hojiki sal mayam na koi gi khanari ba wakhalon ji koi gi police ta leramba koi gi thajabdo police ta thajaba si handai su mapung phana lerpadi na te do handa ki lan manung sida amuke hen thajaba pumang mang police ta koi da kanagomba akhoi maram chada ba mioi kharana khoi da threat tore natraga sen thungi akiba pire natraga phone da lauri da mon khangera ka haiba yaure e haina police ta hairu matamda kayam yam na police na karam ba station sing na masugumba keno sing sida kayam yam na akhoi serious hoina masu ba sing je lauri bage kayam yam na prompt action se initiative se kayam pasana lobiri bage have se jam thina ning ba kai ni ngai ni yam ka hena hairu raga su akhoi department se lai ba chile nau me amda mo akhoi moral discourage over adugi pot oina thokpa yai aduga tasengna makhoi masa maksu department se lai biri ba makhoi masa maksu makhoi gi masa gi imung manung da problem am thokpa matam da makhoi gi department na sitaki secure oiba initiative lokala kari moi pok thajara maro ana kari tawre ha kan da san akhoi gi kana gumba amagi sum private matter da example ai phi chake
Kanagumba amagi machanupi ama akhoi nupa amana chenbire chongbire aduga masi long khongdong bagi natragana niyom chumna mabu phasana treat tawna ba thaba ama tawbidre justice tawbidre hairasiko masigi matamsida nupi macha sigi natraga nupi macha sigi imung manunggi natraga mama dugi mamit ki pirang se siga konana lakpa ekhoi jo siesoni na khoi da su lakpa mya yabo the CS one koi di sumbala na issue pai de koi la na issue til tau de hairaga hairaga so thamoi da di magi mamit gi tari ba pirang do yeung kan da nungai ta ba pen da ba myang mo ta police ta sa pe adra haina koi na haifa kan da police ta believe laite police ta thajab laite police ta salaga case ama register tawraga makoina prom initiative to local magi justice che phangani habse thajate ba maramdi horen adum police yorom matungda adum khujru musru tawraga justice to phangdabina mangrane na khalle ba hojeki family singsina sina maram oira kanda family khuding makna sigumba issue maler ko matam natra kanagumba gi sen ton gre natra kana gumba akhoi lanthumgi manchanggi karigi kano se ja khukan bana thau tawna bagi khona bagi pot leire issue leire si police na loin tawgodam natra ba sigumba case sing si lakpa kanda manipuri gi leiri ba police department jina kayam yamna justice taw grabage court na kayam yamna justice delivery tawbi khrage police na te ba nakalam romda court sisu yam thina mal practice tawri ba court aira kanda moisidi akhoi ganga na snan tawraga leiraba yam sengaba tawnaga akhoi kanu tawsu yadri ba court sisu kitang akhoi court sisu akhoi mal practice corrupt practice yam leiri ba court su misang sangga gi practice yam leiri ba kayam yam na justice deliver tawraga ba yes mi hale haiba khangaba akhoi kanu gi Abdul Qadir ki pawite ki issue se kanu se case mi hale haiba si seng na khangaba adumba mi sing do bail thadu ye ba hoji kayam yam justice story ge ba se karai de no ba adudi mi hale ba mi sing do through judiciary natraga through police tagi akhoi justice phangani na khanga do ri ba adudi praja na mu phange na khalo khudak tu da hatu horaga revenge lo hodraga di akhoi court tagi natraga police tagi akhoi justice phangani se praja da lei ga do ri ba adu si kana na no soithar ise akhoi praja da sumena mob violence natraga akhoi ise law khota pairaga thau tawna akhoi culture am su lai si krai de no system se breakdown ro pa de ne sige mayam sige system breakdown to iba punawak sige haurak phamche krai degi no kanda India ne aba koi Manipur si India gi manung chanba part ma natro India do soirak padai ne aba Manipur soiri si ado India ji koi no pulap chu mobding amroi chal akoi ho asa laiti India ji pulap chu mom amroi nangi kano do koi gi chana na ba thak na ba cheng leiba leitabagi issue khangde ram mandir di sari tana hairaga vote pirim ne ba India is aduna sirei India da khoina kari no moi akhoina India gi asu yam pak chaw khraba mahasagar sirei sira khoi Manipur gi leriba kano MP ani sina akhoi India gi politics mo mai chumung am ponte ba adode akhoi Manipur se India da sit liba phataban nung sit mayam do yauhandana akhoi Manipur masagi leijariba akhoi sira leijariba akhoi multi pluralistic communities mayam se hana degi akhoi puari gi oiba tangkak mayam amada akhoi si hingminraga laidana amaga gi oiba awanungai mayam share tominraga laidana khasina natragana akhoi gi kanona akhoi takhelna natragana akhoi gi kanona tongan dekhauna awana akhoi se lan tarko matamda akhoi mayam si collectively face to minaraga awa mayokna minaraga laida 7 years devastation da sal maitai ama sum pangal adrida mit ki pigal loinana lamnam se thadu ga chenminare idana ining thau chinglen nongtren khombagi lusing makhada Manipur se amuk hana liberate torakanda adui matungda amu hanjala khunda leita bani dana Hira Chandra kumba natraga tongan ba khoi hero mayam khakna sacrifice to biramaga Manipur se leimindarak pani tara punna
jati kanglu macha mayam che mapan ge adugumba sakti singchina yot khradaba adugumba tu da maitai sina khoi big brother gi role lodana kanglu mayam singa thuaga masa gi hojik leiba kanglu ki oiba sa phibab che kanbi dana mayam che coexist tawminaraga laidana ado hojik ta bharat tagi humakpa nagpur dagi humjallakpa nungsit nungsa sawum jingsina akhoi gi manipur se pugai kaihla ewa sidagi akhoi manipur se kan se haiba taragati salai session amani khata ngai tawjake ba masi chumna khana nei na bagi mi pham ama leire discussion lam leire na pangai haiba tu oina lobi gano ai manipur gi people punamak ta ai humble appeal ai thamoi dagi appeal na manipur se akhoi yam luba yam critical oi ba tangka leira bane ba manipur gi hojik leiriba situation se control tauge aduga achumba maiwon amada puge na center na chapchana hek khanba numita manipur se adum chumme ba yes center sina adi poche khandan tori ne ba do center sina khandri se akhoi sida center sina magi praja moina treat tawdre akhoi si tongan ba commodity moina treat tawre magi geopolitics ki adum ba satran gi maru oina akhoi si treat tawre khoi lamdam sida leiriba tongan ba puari ga mari leina ba movement tawjari ba self determination gi oro amagi movement tawjari ba mayam se support tawna ba loisan na ba thawoina lang thak leire khoi marak se choi chang olaga kal mayam se khana laga hauna maitai ga kuki ga khanare ko san maitai ga kuki ga khanare next naga ga kuki ga su khana lakani naga ga maitai ga su khana lakani yengpio ado maitai ga pangan ga su khana na bani thai ba lang mayam si ngang nan se sida kanano ai ge mabing mathap paning de hari se mamai dadi akoi ma phaw pung kun mari gi manung da ma phaw na khoi che akoi mi sing je pat thora pra khang na tri yam henjal la bani hujing nu pa ma tawri ba sira ai maming paning de khar break pha gi kana de ba moi de cheli ba i do akoi to cheli ne ba mithibong mitam ban hai ge ba do mami ga prophet muhammad se scam ni ka in to i ri ba si che shikaram thakol akoi khangye ba si maitai mayam na tawba nate somdai machum chaba machum do phanguraga se provok toraga pang maitai thinan doimen tore koi ram line oya to adum lang da thubudom nate na koi leiri ni yes siong sumba mayam se chan tawrabani bai koi se ala koi kamai kan chige manipur yengbio matam amada akoi gi alim leihiraba marhum alimuddin na yamna significant oiba thabak khara tawramya ba kamain torami man hek sarkar paibaga general amnesty laloba sing the general amnesty lauthiba si history ni ko general amnesty lauthia do matam da mana laloba sing kari na sizna kya kanda progressive youth sai ba mana aduga manipur gi aduga 13 august se patriots day mana kano toye mapandagi wari miyam tandana bani ko sumaina tongan ba center na pamdraga su mana significant oiba thabak khara chop to bungam grise masi center da leiba adugo political party magi makha da masi leiram taragati ngamam gadra ngamam moidra manipur ki people na masyongta munna khanbi yo ada khoi manipur ki interest da wari lobang ngamba center da depend tawdana high command na akhoi ji haraga subjan hiroi da ba akhoi shai oiba level da warep lobang ngamba that kind of political leadership ama manipur khunaina mathau tadri bra bangasi ngasi nagaland da npf hairo resident party adu center da leiba kambu siga power sharing tawi makoi adu moi power sharing tawi loina moi gi oiba interest da bargain tawi adu kaigo matam da di moi independently warep lorga center ga mukna basungami kaingo matam dari power sharing the pun bushawi meghalaya gi hairo resident party na to tawji are gi mizoram gi hairo resident party na to tawji sheshira khoi manipur gi sheshira center siga akhoi yoba common interest ta bargain to bun ngamba that kind of political leadership ama akhoi consolidated oina akhoi shemkhat laga madusu karamba all wine new bottle na taba bottle di koi sinba aduga judu di manung de yari ba judu di sindaba mi di sindaba political party sinba na di yaroi ba yes ana afaba mi ngai do afaba mi ngai do leja sano ko leja sano people na thagat jasano ba thagat pio adu
effective oidraba karimte manipur gi siyo na ha karaba situation sida ai gi people na vote pira ga thagalaga assembly to for thingat pira aba adu assembly to the phaman biraba nupa amani hai basi ga responsibility do adu oiba taraga di ai gi people sing sin ngasi mamit gi mapi tariba se kokan na ba ai kari to godam no hai ba responsibility do adu phawba bhap ta ba ngamdraba adu ba political leadership asidi political leadership sidi akoi gi people na akoi gi phangiba hak ado sejina ba gi matam tu ma khoi se paratam from Thoktrava. Other people so kitang di sal hakmal leva. Election la ko matam dana kari tong ne matam dai ko si korfu korfang da tong ne ba. Sa ai jan ab da tong ne ba adagi party da tong ne sanai yu nei ba da tong na ka ne ba adagi akoi bera pai bi loina makti na chate ko khara amadi adu zo mai mai gi leadership du gi matung in ba tong na ka ne ba. Adu ga vote loi khra matung da boka ka no to rani lambi da thola ga ko issue na thorani. Si kai nothing else si so ai koina ngangjari ba akoina laujari ba san mayam se si sida action da on thokpadi ate ba sidi public ki voice to represent tau jabane ba adu action da on thokadori ba action da thabak oina purakadori ba si kana no political leadership ne ba adu CSO di nagagi CSO koki gi CSO somna kan da baite gi CSO na leire ba akoi jo pangan CSO an leire ba kamaina akoi mayam sigi common noiba interest ta kamaina chumjan na ba purakadoi no ba naga su naga gi oiba tongan ba lepak sem dori me na di CSO tong leire ba kuki ju kuki gi tongan ba lepak sem dori me na CSO tong leire ba maitei na marak sei sida akoi gi mayam ji pun ga dam ne di hai raga wak to raga leire ga su maitei CSO na leire ga kamaina akoi mayam je wak to ga doi no ba pangan na marak se thaban jo bune ya ponte ba ada kana no purakadoi ba manipur gi unity share ka na khoi gi apun bagi oi ba political unity movement ama politics na punsal la kada bane ba power sharing gi formula to the unity purakadoi ne ba to unity atu da ideology yawan ga do bane ba a vision yawan ga do bane ba akhoi gi historical realities da yum pham wa ka pun ga do bane ba adu ka akhoi gi unity purakado bane ba movement against the hatred movement against the akhoi distrust Yes. movement against the separatism movement against the barbarism, chauvinism, hypocritism, shireshira, akhoi people singsi coexistence da yum phamoiba, manaba khunai da yum phamoiba, akhoi masel amaga respect tongmina bada, aduga akhoi punamaki oiba common future amakaki, adu wakhalon da yum phamoiba, that kind of political philosophy amada yum phamoira kanda, akhoi academician sing thokpir over. Yes. Academician ni hairaga akhoi phalang marina question ba classroom to da aduda walk to ga legedam ni habagi matam atu natre ba thopiro ba academician sing masi leipak kan ga ba matam ne ba academician sing na logadam ne ba daita me am then akhoi legal fraternity da lariba ain khangma myoi sing che thopiro ba then akhoi bureaucrat level da lariba sing chu ai di bureaucrat ni hairaga rum leiba na yaroi akhoi leipak sina mut khakanda I mana pui ba masama su sing du ki future le ramoi sa ado dile pakan che di bureaucrat sing su thopiro then akhoi gi educated youth sing che intellectual youth sing che masi dynamic they should take the dynamic role to shape the society to shape our state Okay. sia hining e ado oi thopiro aduga anong makhal gi movement of political movement ama akhoi future kanna bagi ramakta manipur shirishira hauba matam oire Okay. madu na tabataragati akhoi hauje vote lakari ne center the base of political party mayamam gi ticket ki hauje irang hauba haure si gi festive mutta akhoi gi social workers si akhoi yam akhoi champion oiba yam paka gi social worker mayam thore hauje social worker na wai chairani manipur sida Ching yeli chini yeli platform tori ari adu tori social worker gata ngai rani ari ticket yela ani ticket se festive mutta yen rani ari di vote karani ari di g culture da loi jang rani ari di adagi semak pa khoi twisting tor ga semak pa policy program da ji huzur loi chatna rani kai khoi future la ka toi no bo battery fit to tha anai masi kana gomba political party amada kana gomba politician amada ai atamna na ai kanu tawraga haijabati nate ko manipur gi leriba situation se common noina general oina ai khitang ai critic tawjabani analysis tawjabani ado ai yam kana khang haire ai yam kana madagi hen knowledge leren tawjabsu nate as a common man ai gi thamoida
파우저바 아이기 미암다 파우저바 아이기 데너리바 아이기 kano sing sira phauja ba du gi wisdom do ai kidang represent tau jabani kidang ai kano tau jabani ana sirai sira aina aroi boina haining badi akhoi amana amadagi hen lo sing ba tanabagi culture si matam du natre akhoi yamna phajana karino tawri sia je khanda hodragadi manipur su akhoi kairpa yai habagi apprehension sel president akhoi kanona Draupadi Murmu na ko akhoi Manipur gi hill gi kano se budget se acknowledge tawi haiba kano chema noteshuri na budi kano tawi habana ado akhoi madam noteshuri na kano tawi akhoi challenge tawi hai challenge taw do na akhoi gi challenge taw do na akhoi inspiration aduga laisi kari no ba president gi pot am laisi si president si mana tauriba mupse masi bagi maranai wakhana tawba nate magi council of ministers to adi duna suggest torpa mana recommend torpa poni are home minister na recommend torpa potu oitorimni adu taragadi akhoi sirala kanda statement am piba asaka kanda statement am akhoi na nahandagi hujik phawi issue loisandri se kari gino haibada akhoi da leramba doubt to hujik taw thoriba pochiga ani ji chanarakti brava ada tan badi nate lai badi kya nugai roi haba phomla to latro swaise tan be wadi nate lai badi kya nu manipur kai badi ya roi haba aduga singi budget ama separate budget ama lai si acknowledge tawi haigala di adu su president na adu kari no sidi hadri PWD to singi tongana haibam lakatoribni education to singi tongana haibam lakatoribni secretariat singi tongana haibam lakatoribni fund miam to utilize tawigi budget to singi when utilize tawi siloi lakadoi adi taragadi nasagi tawriba system se adum budget na se tanarak na nabagi policy ma yad daga thambagi formula do tarakna ba tawba natri privacy si swai phausi yora bada akhoi myam se tongan thari no akhoi bhap ma tade akhoi su bhap tade na ai public ta ai people da ne hangat chari ba se akhoi su bhap tade kari no tawri ba se ko su angtang de akhoi myam se serious hoina lauraga akhoi yoba yamna clear over future am khatang di yang clear over future am khatang di akhoi am ta thi se bo okay masuaina ai aroi boina thamjani okay oza yam phajana thambikra ko gi manipur gi hokchik leiba situation samna critical web situation am khakta lere bani na masi for the future generation gi damakta koina hojik leriba koigi generation sina habitare koigi plus youth sing sina habitare masi collective web decision am khaklora kana manipur gi damakta khanbagi matam do yore maduna taragadi koi future da kari tholakani habije koi tambangam da predict tobangam da bagi pon am khaklak pa habitare koi systems a soire haraga so koi shori ba system se kamai tawduna koi chumtho an gada gi habsu koi praja sing na su khanbagi matam kha oire leader sing da gi asa se uraktrabani habi potni jile bisam nungai se ngasi dialogue thromda jalal ima sujata amadi pawung manina isage chimba ke amram kaithopiraga sarugyabi bagi namakta su thakat phonglo chari madasada noris windora sandok saba noris jalo loshinjari mingta biriba singbo mukhanna khurumjari (077) natragana 7005273217 da contact tawbirau natragana aikogi office Sparkle Educational Service Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road da lengsenbirau Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singi damakta Germany da hospital program tamba yabagi kudong chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta
physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigadabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support taujagani akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tawiru nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagi damak midiang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa malo gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawiro natraga aikhogi office newtv building hata new chakun road ta lengsenbirau